Bogor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Sangut kisnat khayi Drok sebagai kibar jela, kilangan akan syarif bala penam lagi pulit ke antai na ketek task force. Hak arpo arterik wiyayong aja apen rio, halawa Lumparing, nakajaka bala khot kum ke dubi kat. Ya kini sangul atap keteng kum Usafi Ali ubala lai pos nam kerta, ubasa Nongmensong dong kadiang, Muhammad Roshan Ali ubala arpon Rusnam kerta, ubasa halawa Lumparing, Singh ubala arpos nam kerta, bat Usuraj Masi ubala arpon Yosnam kerta, kibasa Punjabi. Hakajan telasi kipulit kelai okurup ya kelai telik senduk sabon bela thep ya poda bela subah bulai drop heroin. Hadian bela leates hakmar kinong sakhi kipulit kelai penjisha ba udai drop heroin ubak khia life art point kharkhandai gram. पकड़ा है हिंदी समझता है मालूम है कि पकड़ा है ये झोला किसका है किसको ये झोला किसका है जॉय दिया जॉय को देने के लिए ये किसका है आई तो गाड़ी लिखो सबका एक बार में सही हां रखो Ketiga chat bangiyona NCB nah ketiga testing procedure juga menta ketiga kiam ketiga suspected heroin to banta sa heroin ketiga procedure dan ketiga apeli ketiga agent iwan ber itu kalau tengin khai ketiga agent kat pembatau hang hacan dengan IC drop ke iwan baklai drop itu dadi ba dei heroin kan kelarong purple rong bojan nah लड़की को सामान दिया हाँ तो फिर ये लड़की तुमको क्यों दिया जॉय को देने के लिए क्योंकि जो ऊपर आगे भाग गया था वो पहले तो सामान जॉय का है तेरा हाथ में दिया ठीक है देखो अभी ये हम लोग का साहब है इनकी एक इंस्पेक्टर है अगर आप चाहता है तो हम मजिस्ट्रेट को भी बुला सकता है नहीं तो साहब के सामने में आपको तलाशी करेगा पता
Terus di plastik. Ini warna. Ini tahu warna. Ini dia itu mah. Akan kapal. Kam, kau purple. Ini nih. Merah. Kana udah. Kita nih. Hati yang besar. Kana. Cari gitu. Kis. Char. 26. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e kashnong no ngi kwa yo sngo bhan ka shnong de la khot ka la yat tikila pen sngo hi na shnong e ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi convey bet ya ki ka stand jong ka tourism department mangi nam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jalla kadon kata kendon ka ba 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shah ban take up yung project. Day ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kini ki project. Net yang nga opi kabakadu ki jingmantoy. Kanlong yangi ki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.